Tanıp durmay anda festivalimizin ikinci bölümünün Bişkek'te gelgen biçilerinin önörüne bu programmamızın жүрүшүндө уланта берели. Азыр сиздердин алдыңыздарга Jazz B ансамблин чакырам. Нарын Дария биyi менен бул топтун жетекчиси Жазгүл Дөөлөева. Кабыл алыңыздар, бизе кол жаап тосогалы биздин бийчимиздерибизди. Жазгүл Дөөлөева жетекчиси. Нарын Дария. Jazz B ансамблі Нарын Дария биyi